Shubor nakaslem jong unongsan hima. Uba karna so shang ubudei UMDC barim jong kamau kerwat Southwest Khas Hills District. Ulapan pau ke jing sungongo ya sorkar jila lingba katnat PWD. Kebala kloy ban sengap ya jing kerpat nak bentaban penyo ya surok hakit han shilyang kham tam nak bentaban shna ya surok hashnong maupat nak bentaban penkre ya Eucharistic procession jong ke Nongstoin Diocese kebenong ha maupat parish haus namban 1. Hagdi kesengi ke Hindu Terik Udaber Hajar Arpuhendriau layu banwan jerip lang ya kesurok do executive engineer jong ketanat PWD Road mau kerbat division uba J Marbanyang haringkat kiwede ki officer u Father Valerian Sero, Father Peter ki sister kinongyelam jong kabalang Catholic uba karna so shang ungait scam bagini ki ars namban 1 hapo ke jingelam ke sorkar MDA2 ki kampenroi kin senang udlong badhakat han Badu ongru bama ringkat berubah renik dan ning do tongkhar kumunong mikmat kini ya ringkat ban buddia ni ki kampenroi hapo ke district omtang ki surok hendai nak benta ka kot ka khya bat hakbede bar ke jingdawa ki pat ba ya ka blok hasilyang ulaong ba un sebut dian lang ringkat baru MLA ning kom ni syap nga panpau ya ka jing sung keman ba menta ka sngi ngiyok banwan panya lek syaka parish mopat rengkat bat u engineer jungi ba Joel Morbanyang rengkat USDO GE ki rurang ba jongka dongka than hakaba lek ban pek ban bishar ya kajaka ban shna ya surok ban pankre na kabanta ka Eucharistic procession jong kanong Nongstoin Diocese kawan long lasam senam hakaba ketika parish kalong ke parish ke badang tamai dang tang nyo senam banta kimpadon ki approaching road kimpadon ki surok baran narut nakyar hakatika sinong kadang don betang kawi ka main road kaba connect na makurat lomba karang blang hadu plang diloin wakaji bertentang datar henry ki surok banang bandrung hapo sinong empadon bat kata kacipan kre na kabenta ban sinai ketika surok kanlong na kabenta kejuyat procession jong kabalang Catholic hi jong ka diocese hi barok kuwe jong ka Nongstoin kabalong ka procession ka bahedo po ka diocese pada kalong kecing pengkre kebadon kam hadu kata-kata pat mening ilalik menjurip ya ketika jaka badla syu antat malumala saudong sukun jong ketika snong mopat harut jong ka parish lakum numno ar kilometer sisteng ke surak kebathamai akaban ti thamai ban sengrong knang ba kajingyat procession kan long ka bajanai bat ka babit ka bapiang klem jing thot bat kajingyat procession kan long ka bariblay lengba kisorok ki bajli ki baba khna ba ki paj ba kinyo ban yeshim manta da jing blay ki jing ruai bat kham tam e bakanom don kanu ka jingwet kham tam ladang idap ya kasurok rong bahkan light na pum ban light na kini ki jempenwet akaban niat procession panumpa wajung ai kublay ning kong ning syap ya i Saprstone tan song balong i deputy chief minister Pedro ya katanat PWD jong sarkar jela akaban adu macam senam iladap ai instruction ya ka tanat piludi jinia jong bukuran ban tre ya ka estimate bat kam tam ban pendep akapor ka babiang nre na kidaw let's say na jing bom parla ban pendep jong ka department ram taga sngi ngit scam ba ka jing len jong engineer ban STU GE kin yo ban kloy ban pendep ya ka survey ya ka estimate bat kham tam hakapor ka babiang lakum no kecing kren bat engineer
mendai kalong lakum num kita jeng kre hapo jong ubanai me lala ban pendap ya kajin kre ya ka plan estimate hi barok we katanat PWD lemba jong sa poston banyo ya ka sanction ban ngi kerman scam kanika jing long lakloi kam tam jong sa poston ban yarap nakapor sakpor ya jing don kam jong ka constituency barok we barkam tam jing don kam ha jing yesen lakilong hibalang per kebangi yo hakini gisnam hibalaleno kijing yesen kum ha chakram kijing yesen kum ha senat kum ha sakwang bat kiwe kijing yesen ki ba jingpan kra jong kiwe balang ru bar kumjo ka balang kathalik kaman salong mata hakini gisnam hapo polis mapat ilong bon pau kijing sungu kijing naklo kijing barkam tam mi ka sarkar hi barok we Angkat baru Chief Minister pada pek ketanat jom kepala tingkah. Nakaliang kejungi meneng ilayo man yakran sani ba banakejuk kapor. Namar ba hangte hapo kasno mopat kadon sakwe ka school high school kepada jom ki sister salation kebala penyak ka school hadu ka kelas 10 bata kajing sedang jumki kalalong kajing kerku ya kadong katanya borok we lumaka jindon jumki kaman syakri ya kipai ba kikon kiti jungi jong kate kadong ithan borok we kalong balalet banjurip langru ya ketika school kabalong lakum no arspa sampo mitar na ka surok he lan ka main road bata hang turu nakalian jung engineer lala ban ai ka instruction lane ka jing ptha sha STO badu GE ban pangkre langi ka estimate knang ba nakalian jongi kana school ka bakilaj ketika school kinyo ban kami ketika sorok ka babha bat kam tame hakabal se ketika wini ki jaka ban pelong ya ka jaka parking ya ki kali habadon ki jinga sanghe kum ka procession Eucharist but kiwe dan makata ikerman scam ba lamba kajing trace tom jong engineer but department jong division makura di barkuwe kini ban pendap kloy kini kajing tu ha ban pa kajing sungguh lang ya baro ki balai dot kti kam tam ngani kasngi pada kajuk poru yo lamba ki telat kebor UML badon prom jungi balit ton la leja penyelam ru yo engineer haki cakap per namta cimpan kre ikwi ki surap but idap da jing sukman nomor ba ngi kum ki pajba ikmi lenti hapo jing lam kujung kum amele salak ban morak bon ki kamproy hakini ki arsenam ki barang don hapo jong ndika dong kathan kujungi barkwe nakalian kejungi barkam tam nakalian kejonga kemuno ilam jong ka parti MPP hang ni po makruat nakloi ban ai kti kamon kiti kadian rengkar bad MLA rengkar bad kasukar nakamenta ban pentulun iki kamproi hapo jong kane ka constituency barkam tam po kan ke district hi barkwe la kalong hakinu kinu ki kamproi barkam tam ya ngidon ke jingkelman ke bakrau hakabang ilay kendu lang bodo emele ibaran nik ton lundok tengkar iya sa poston baru Chief Minister ya kajing don kam kam kongsan kiba kum kadong kathan silang jungi sitai remote pada ramblang simulen dolun bat kum tatater ibadang don kam sibun ki kamproy laki long ki surap lakalong tar ke koy ke khia lakalong nakamatay ki office ba per kajing dawa jong paiba na kamunta ka blok bat kajing ekran kajungi saumut akate ka bangilay kendo kalong ngidon kajing kerman ka bakraw ba Chief Minister bat sa poston ki ay ngi kajing kerman kabede bat ka blok kabede bat ka tanat ka koy ka khia la kalong kam jong ka CHC po pada berkiwi ki bentah ki bang don kam ha kate ka dong katan silang umi barakoi
Bat kini ki belta ki bangin haban ya budin ini terilang rengkat bat beli rengkat bat ke sorkar bat ni himel nanti kini ki arsnam kin toy ki kamproy ha po jongan dika constituency po jongan dika district hi barok kawai